Betul aruta kituloy na kainwa sama simazay tua tau chikara ni Yohan imazay tua lima sulatan imazay tua kirwa puru kato Shiva kayang pato sepaca purua kayang masa Musa lai charuta kituloy na kaya tutsua kajaman-jaman maraka bincikan ni tua sisiu Mabanata si punasyang tuan kano papatezuan ayamu na kinimnem sano ki samula-mula semupu saka aichua vincikan mabana zua sini paskelang tua patara tiaken lakwa ini kamu na tengerai tua semata nuakan ki papu nasi ai就开暖什么你们研究圣经认为从里面可以找到永恒的生命其实圣经的话就是为我做见证的然而你们不肯到我这里来寻求生命是生命的上帝我愿意再次敞开心门与你相遇让我们的生命被你掌管愿你帮助我们脱离虚伪的假象和自以为是使我们得着崭新的新生命奉主耶稣的名求阿们Lamanana sulibat latinana Panaulidan na sebong tuai cuaca malalai latinana kipaparanga tua mana sinipau gagawa apu pichura seri latinana padudur tuata nasi ai cuaca saruan latinana kinum tuata saruan tu mata ninuanga serta kejajaran sakamaya tuata semas ini kamano di hai sakamaya Aisyata inuri latina padudo la pororo mali latina nasuleva tutsua ini adaban ayakana 分享讲的经呢，不能来多开暖什么嘛，里嘛。